Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden gahnyo Trep National Youth Front East Khasi Hill subak Steve Raymond Karim ulaong bagajing bat jong kasengi kalitoris ki bawan hiarna Assam hajingking tengar kadai namar baka sarkar jilla hadu mentamenne kampentrai kamshu i Meghalaya Resident Safety and Security Act hapo ka jilla haba keren jilat pathai khubor haswa kajing syakem jong ginong yalam bat dekot jong kaseng hakibor pulit uba Steve ulaong bagani kajing le jong kaseng kalong ruban ailat yiki paradok parasnam bakin yo ika kamai kaji ka babiang namar kajing wan rung kertep ki kali Assam syapo ka jilla klem kinu ki an ki babiang ka kata ya ka yo ka kot ka jilla barok kawe khamtam jong ki paradok parasnam ki bakamai kali ulaong bagajing mi madan jong ka seng ban khang hi dalade ki kali kamai Assam kade namar baka sarkar kala subu teng ne kapor sa kapor ban pentrai kam ni ke MRSSA bat ong bakandang yai khmi issue halor kani ka benta Shushu ulaong baka seng kadawa baka sarkar kade ban pentrai kam no mardor ya ke MRSSA bat ban bu no ya ka kherdap talasi ha umling namar kum baka long menta kani ka kherdap kala don hagate ke jaka henry kala kelalong pen ban kum ka ying ja klem kanu ka jing trai kam dan nakaliang jongi kaseng SNYF ni wan hiar hang ni ka sngi da ka ba nyabat igin ki kali tor Assam namar ba the government hadu mental adan maspos nan ai kampat pentrai kam ya kanika ya kan di polisi kira kam RSSA jadi nak kata kata bangi wan pa pengin senge igin ki kali tor Assam ki wan ko Assam nang ba di ini ginong bela kini khasi dongi ki ba amdon kam don jam kowe kila ban yo kam yo jam namar ba da kajing wan jong kini ki tourist Assam kolong ka tourist department ka lukam simdon kata kajing yo onong dan kaliang jongi ngiwan hang ni ngimban se ban ngitip ba kani kolong ngimla ban khang kani gade ke jong ka government kani gade ban le da ka government hi mo dan rei baka government menta kala shuang be ba shu examin dia kani kamar RSSA lakanu shu menta lakanu senam shu menta de nak takadau ba ingis wan hidai dalade bengin le kani kakam de examin ko ong kadar sama examin temut mpoi sheiru mut dai de breu ayam no meno de nak takadau ni wan hidalade ban le ini ban khang ini tor sasam de ban de doktor la do examin u haban ai dawai daladu ai dawai te jam de kani sarkar menta kamut ban examin te man kadon ke jing thumu selendat kan ban penyap no le ni ban pendu no ma de pi ke kumasor Shillong mentaru bun kali menta ke ban po Assam ke bala blok la blok ya kan ke Shillong ndai tang po Shillong segui ki menta jong ke hab sor Shillong ro de government kumlu kam yo i kan kalong mamla kata de nak takadau ngi manse daga jinga trai lang jongi kiseng balang bangi kwa baga government mentakan pen kan implement no kani kamar SSA kebadan ru kana access that entry point nanti napo kadang kani ko po umling kaba adap pensenang tai kaba adap kumba 3.70 lakh mo bisa teh andre hadu menta kala sekolah long yingja kam simpen rekam de jing syah kini ki kali Assam ki buan akatum ke jing smotho jongi kadai ban ketiga ISBT yang tai kebadan kidai ban sange hang to de kani ka ISBT yang tai kebadan makna ru kam simtrai kami ro am de nak takadau ni pressure ke government ba kadai ban le ai no ya kani ka benta nak kawai government kam simdan kita ki tourism policy kawai katar kawai kalashu ngapjar ni nak ni kaliang jongi ngim song keliti ngidang yai ban ngide beteng ya gane gating wan khang ini kali lada government kamsin rekam rem gane kadang de gajing sedang jong aseng namar ba ni boros katang ngidang susngap kadang to ka isu kadang le mitong le ski to metang ni wan som ni kim pui senior editor joka Shillong Times daong ba khasi nationalistic rights ki balong ki extortionist hangno raki papau yingi ki sang balang ngilong ki militants ngilong ki extortionist kom i senior editor cakap Shillong Times ngam tharai di berkerja tu
Ini banyak yang jingkran jong i kompetisi muhim. Ban ni ong ba ilong mai anti kasi long in coach long mat. Di tengah itu Andrew Ndo. sekretari dong kan? Terus kita juga is. Alajar Handreo. Bat adu mentah berderu ke government company pun rekam ABM. Ka ni government MDA tu pelailang kuma do chief minister kadrat sang ma. Lai shu itang dak jing promise sudah ya seng halang. Banle pun kikam mo ndre hadu mentaru 4 sei so ka wei em kam. Ya jing pelai jong ye kini kali mentah nakani ka cakap ngilabat nomor kalong ba Kasim jing e de brokoli ye tu kibri ki lawan khnang na seru sabar ban ki belabuk ye go tal hoi ni smong thu ngi ni haban le e kata kakam ka bangi de ban le tamalong ni perkhadru ye ki khasi jungi ke badan sabar I kala ban jak kala ban kala kongkong kala ban ngat saki bada tena kali yang jungi ni haban na ji kho government ba ka de ban le ye na kali yang jungi ngi de ba ni kwa ni kendu ba government khnang bakan implement ye ka MRSSA pada kini akses entry point kepada musim penterikan madunta but kamdan ruhi ganu polisi kani ka tourism policy kepada penterikan madunta dan kali yang cengi nak tangga daung ni penlain kali